Урматтуу келген коноктор, Алла субханала таала мына насип кылып биз эң бир дүйнөдөгү эң жакшы бир отуруштардан бир отурушта отурабыз. Бул болсо биздин бүтүрүүчүлөр бүтүрүп аалым болуп, билүүчүлөр менен билбөөчүлөр тең эмес деп бир өзүнүн ордун таап отурган бир бүтүрүү аземине кош келипсиздер. Алла субханала таала келген кадамыңыздарга хасанаттарды, жакшылыктарды жазган болсун. Албетте 7 жыл мурда бул балдар жөнөкөй инсандардын арасынан бир тандалып чыгып келип, Алла субханала таала насип кылып аалымдардын катарына кошулуп отурушат. Ушул отурушубузга, медресенин атынан чакыруучубузга жооп берип келгениңиздерге, устаздар, сиздерге, коноктор, ата-энелер баарыңыздарга ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Анда эмесе бүтүрүү аземибизди Алла субханала тааланын кереметтүү аяттарынан баштап алсак, Кураныбызды биздин Көлмө медресесинин карылыктан сабак берген устазы Мурат Карыга берсек. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين. آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وزحاب همومنا وجلاء أحزاننا يا رب العالمين. اللهم شرفنا بشرافة القرآن وكرمنا بكرامة القرآن
وعزمنا بعظمة القرآن يا رب العالمين. Жараткан Аллах субхана ва таала ушул керемет окуган Курандын нурлары менен ар бирибиздин жүрөгүбүздү Аллахтын ыйман нуру менен нурландырсын. Ошол окуган Курандын нурган берекелери менен жараткан Аллах субхана ва таала ушул бүтүрүү кечесинде отурган биздин талабаларыбыздын келечеги нурлуу болсун, берекелүү болсун иншалла. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мурас кору болгон силер кыяматка чейин татыктуу өмүр сүрүп, пайгамбардын татыктуу үммөтү болуп, силердин урпагыңардан да келечекте илим окуган адамдар, Куран жаттаган каралар чыккан болсун. Мына ошо силерге 7 жыл бою мээнет кылып сабак берген бул жерде устаздарыбыз, тамаларыбыз отурат. Аллахын устаздарыбыздан разы болгон болсун, үйрөнүүлөрүнө Аллахым береке берген болсун. Ошол устаздарыбыздын да урпактарынан кыяматка чейин илим окуган адамдар, Куран жаттаган каралар, хадис жаттаган мухаддисалар чыгууну Аллахым өзү насип кылсын. Мына ошол окуган Курандын нурларынын берекелеринен дайыма элибизде, жерибизде, динибизде тынччылык, аманчылык, топчулук, бейбилдик болууну Аллахым өзү насип кылсын. Ва саллаллаху таала аля хайри халқи Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи